tempo znači brzinu kojom govorite rečenicu. Ja sam malo razmišljao šta bi to bilo kada brzo govorite i prebrzo govorite, pa da vam pustim primjer. Ja već sam rekao da, recimo, Nušić je to uradio, mogu reći da je to fino upodobio muziku sa govorom. Govorio sam o tom instrumentu i onda sam se sjetio da vam pustim pesmu od Tota Cutugna La Chatte mi cantar. Kada čime šta ovdje treba da se oslika? Da se oslika kada neko prebrzo priča i kada neko jako sporo priča, odnosno ovdje da peva da mi omuce bio jači, i kada to radi onako kako treba. Izvolite. Ništa, idemo prvo brzu verziju. Znači ovo je prebrz tempo. Sad idemo na sport. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare. I tako dalje, suviše bi dugo traje. Ovo sad vidite, šta je, zašto sam ovo dali? Ovo je primjer kako prebrz tempo uništava jednu pesmu. I kako jako spor tempo uništava također pesmu, suštinu njenu. I također je to i sa govorom. I kako sada izgleda kad pustite Tota Cutugna u jednu. Mislim da ste razumeli. Imamo još jedan primjer za tempo, šta treba reći da je još jednu stvar za tempo. Tempo vam je, ako je isti, strašno oružje protiv vas da upadnete u monotoniju. Tempo mora stalno da se ubrzava i usporava. Evo sad ću vam pokazati primjer govora, odnosno jednog dela govora, gde toga nema, i gde ga onda ima na pravi način. Danas sam cijeli dan bila zauzeta stvarima koje nemaju baš nikakve veze jedna sa drugim. Bila sam kod kozmetičara, frizera, na fakultetu, skuvala sam ručak, čak sam i zimske gume zamenila. Pa ja nisam žensko, ja kao da sam muškarac. Sad kako bi trebalo? Sad kako treba. Danas sam bila zauzeta stvarima koje nemaju baš nikakve veze jedna sa drugom. Bila sam kod frizera, kod kozmetičara, skuvala sam ručak, bila sam na fakultetu. Čak sam uspela i zimske gume da zamenim. Znači, ja kao da sam muškarac, ja nisam žena.